ماميندكي باتن اما مشنا شنقالي وين رايحين شباب؟ وين رايحين؟ اما چنا شنگاره ڕزگارکردنا شنگالê ji layê hêzên Kurdî ve hat encamdan ku ji sê mîhwerên cuda şengal hatibû dorpêçkirin mîhwerê Gabara û Herdaniyê û nava bajarê Şengalê de. Belê çekdarên Daeş çi bersif nebûn bû hêzên pêşmergeyî demê ketînet nava bajarê Şengalê de tinê hindek bombên mînrêşkirî hatibûne durustkirin. براوەکە ئەم پێشمەرگەی دێزیدینە و دیت بینی هەمووکەی خۆ بەردانە شنگالێ ئەم هاتینە شنگالێ بە حرڕینێ نش دەستێ ئێکافرا و مال و مەزل بێنە سەر مال و مەزلێت خوا و دیت بینی هەموو هات داهاتن هاوێت هەینە هەموو داهاتن کەنە باژێردە و ئەم ژی هاتینە محتاج بوون ئەم شکەی چنە گەلوان و Dê hêt ezanîn ku beriya hêzên Kurdî bikevnet nava bajarê Şengalê da firokên hevpeymanan bordumana bajarî gelekgir bû. Lewma bû sedema wê çendê ku çekdarên Daeş bihêne vekşandin. Kawa Emer dengê Emerîka di nava bajarê Şengalê da.